Hello cả nhà, thì bữa nay Sang đã có cuộc hành trình rất là xa cả nhà. Bữa nay Sang đến tại Sóc Trăng nha cả nhà. Thì Sang đến ghi hình chia sẻ trong buổi lễ dân y Katina tại chùa Tắc Gồng. Đó còn gọi là ấp Tắc Gồng, xã Thăm Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay Sang đến để ghi hình và chia sẻ trong buổi lễ dân y Katina tại chùa Tắc Gồng cả nhà. Thì Sang mời tất cả quý bà con bác mình cùng với Sang sẽ tham dự trong buổi lễ ăn Katina cả nhà. Thì trong buổi lễ như thế nào thì cả nhà mình cùng với Mẹ Sang sẽ tham dự hết buổi lễ và xem hết video của Mẹ Sang như thế nào nhé cả nhà. Thì Mẹ Sang xin mời cả nhà mình cùng với Sang bước vào phía trong chùa. Mẹ Sang sẽ chia sẻ cho cả nhà mình xem cả nhà ơi. Bây giờ Sang mời tất cả cả nhà mình cùng với Sang bước vào phía trong chùa nghe cả nhà. Thì Sang sẽ chia sẻ cho cả nhà cùng xem với cả nhà. Quá trời đông bà con luôn cả nhà ơi. Đây là phía trong công viên chùa đây cả nhà. Quá đẹp luôn. Quá trời vui nhộn luôn cả nhà ơi. Phía bên đây là phía bên sân khấu nghe cả nhà. Quá trời đông bà con luôn cả nhà. Quá trời đông luôn. Rất là vui nhộn đấy cả nhà. Và bây giờ nhà đi ai tập hợp đầu tiên đầu rơm chân và chất ba đây ăn tập hợp đầu tiên saya sepi orang tak buat mah campur atma ni adanya saya sepi saya sepi orang buat cap tapi kemeng orang ni apa buat cap tapi yo pun dah một đó cái sembuh ni sembuh ni dan người rồi mai nữa mà Đưa hoạt nhưng bạn có Sang gì đó. Sang bán một con món kia ổi một cây buôn. Dạ, đây là ngôi chùa này nãy sư nói là 42 đời sư cả. Chùa này là 42 đời sư cả cả nhà. Thì Trường Nam ngồi đây là sư cả chùa này là Thất Sách. Sư chúng ta coi này sư là hòa thượng cả nhà, sư hòa thượng. Và sư năm nay 80 tuổi nghe sư. Thì xem bữa nay Phương đến đây để quay chia sẻ lễ với Katina 2025 là bữa nay là ngày 28 tháng 10 năm 2025 dương lịch rồi thì vui luôn cả nhà ơi, tại Sóc Trăng nha cả nhà. Bây giờ chuẩn bị diệu hành vào chùa cả nhà ơi. Buổi lễ diệu hành vào chùa Tắc Gồng cả nhà ơi. Tắc Gồng thuộc ấp Thăm Đông, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Bây giờ trong buổi lễ chuẩn bị diễu hành vào chùa cả nhà ơi. Có đội múa chằn nữa cả nhà. Rất là đông vui luôn cả nhà ơi. Quá trận đông vui luôn cả nhà, bà con quá trời luôn. Rất độc lạ, rất là đẹp luôn cả nhà, rất là vui luôn cả nhà.
bị giao hành đi ra này cả nhà, rất có đông vui luôn cả nhà ơi. Trong buổi lễ có 102 luôn, rất là đẹp luôn cả nhà, rất là hay luôn, cực kỳ vui nhộn nha. Lần đầu tiên Sang đến tại Sóc Trăng trong buổi lễ Carina tại Sóc Trăng cả nhà. Cực kỳ vui luôn cả nhà ơi.
Nè, dân lọn, dân bốn bên trái khu. Bây giờ hai đội chuẩn bị dập một cái nhà ơi, rất là đông vui luôn cái nhà ơi. Đây hai đội nhập một cái nhà ơi. Hai đội nhập một rất là đông vui luôn cái nhà ơi. Hành cái nhà, giao hành vào chùa nghe cái nhà. Quá đông vui luôn cái nhà.
mấy đoàn diễu hành đã tới chùa rồi cả nhà. Đây cổng chùa cổng chính cả nhà. Đây tới chùa cả nhà ơi. Đây đã diễu hành tới chùa. Giờ phía trong mấy đoàn đang đợi tiếp đón nha cả nhà. Quý sư. Quá chừng cả nhà ơi, đang diễu hành tới chùa cả nhà ơi. Chùa cả nhà ơi, phía trong công viên chùa nha. Mấy đoàn đại diễu hành vào chùa rất là đông vui luôn cả nhà ơi.การลดราคาไม่ได้ว่าเป็นเกณฑ์เพราะวันดังเตียงเราสร้างตามไปแง่ตุกเกียรติเรายังอะไรจะตั้งคือแบบนี้ว่าจะไม่ตั้งก็ใครตั้งแค่โชว์กับให้ระวังอันลดในเกต้าสัปดาห์ย่างนาลูกผสมอาสบังก็มาปั๊มปัญหากับใบเลี้ยงได้ทั้งกองอาโนโมเตอร์ถูกบาอยู่เยอะอาสาโกองกับพระดับเตี้ยเคยลงโลโมบาสังโอบาสิกาจัดโยนในกระตีอิลีบาเขาโคประจันเดินตามหาหอนระดับนาตาบออุ่นให้ดอกโลกาแต่ละกว่าประจันเดินนั่งประจันในยืนยำโป่งอาตาโตเจโยฟาโทเจโยอาตาโตอันตะท่านเตียเราว่าปุโยมีรีเอาหาโคประจันโป่งกับบ้านนาบังกับไปแก่แย่รู้สึกไปกับนายถ้ากับบ้านนายโยนจะต้องปัจจัยไม่จะน้องออกไปกองการก่อสร้างแล้วเข้าไปมีปัญหาตะกี้เอาปัญหาตะกี้นี่ถ้าเด็กทำมากับตัวไม่อาโลกนั่งเกตากันเย็นนาอะไรไม่รู้ตรงนั้นเอาถ้าไปยังไม่เช่นกับตัวมันไปจับเป็นไปจับได้บ้างไม่พูดต้องช่วยตาการเตียนโยนปัญหาระบางอาโลกนั่งเกตาจับตาไปใช้ดีต่อตัวมุกคือบางวันบางวันให้ไปยังไม่เช่นตัวไม่จุดปัจจัยนั้นสบายอะไรไม่ประกาศคืออายุวันนั้นต้องทำไปแล้วไปเย็นๆไปทั้งตัวมาเราโม้แต่ดีถูกใจคือถ้าเอาการใช้ตัดเตียนตาโกนมาพอประแตะตัดโกนเราจะเอาบ้านดูไปประแตะตัดมาคราวนี้มันทำมาเฮ้ยบ้านประแตะตัดทางโกนเอาทางทำได้บ้านให้ประจานเอากระถางตัดเตียนแต่พอเมาคือครับประแตะตัดมาโกนได้ให้ยังเอาแต่พันร้ายออกเท้าจะตัดในโต๊ะอีกด้วยงานสัปดาห์เอาเป็นงานชื่องานสัปดาห์เยอะจริงจะมาลงงานเยอะๆรู้ไหมตัวเจียวตัวตัว
มันเกิดจากไว้ห้าตัวจะกับตกย่างอาจจะโค้งปัจจุบันเราโลกเนี่ยเกิดจากตะวันย่างโลกสมน้อยสมัยก่อนมาฟ้าปัจจุบันก็ไปเลี้ยงไปน้องโตแต่ผู้ชายผู้หญิงเอาหายไปหาตัวเอาหายไปหาตัวทำเป็นบาดดันก็ได้กระทำเต้นบาดอังเลยเป็นเต้นตรงแดง Nói chạy đồng vô luôn cái trời. Thật cái cổ mà tao thằng của tôi bắt tao thằng của tôi ở chỗ này tao là tao tham chơi si còn lại đi trăm cả đám tao là vô vui đi trăm và nó là đi từ bắt đầu biết là và tôi là hai chú và nó này tôi trăm đi còn lại là tham cho nó tao là vô vui và và đây chưa thể bắt buộc tại vì ta chưa proper người đi và tao con thao người đi tao mà cha tôi mà tiền là con nữa này và chắc ba sa tôi ba sa cô ba sa và thầy tôi con thao cô chân hà tây cô thao mà cô chân hà con vô cha khe cô chân hà con nêu cô chưa con nghe tây cha ra tây mang ra tây liên thừa ra cao na sa tây mang ca cho bạc tây nơi chấm chân hà tây cha tôi chấm tây tây ra phát ra nhân hà tây qua cô cha tôi chân tây cha tôi con ban ra là bay cô cho bạc hoa tây pa nha cô kho a bên đây tây tây na sa qua đây chưa cha cho bay cô cha pa đây pa nha tôi ra đổ vật luôn đây chân tây đường ngay tây anh tây cô đây cha ta rồi đi mặt ngay ta muốn làm sao đây ở ba công ty hàng thâu ban đặc biệt không ta tại sao ban đây là họ còn là họ cần đi Jadi masuk naik kawasan yang jauh Hãy làm cho thổi cho bọn không thực tập chia hàng câu vào luôn chủ dung là đánh cái hàng câu là cái nào là không tu tôi đang nói là chui không như là chui đánh chui từ là ba bốn chiêu đấy thì là hai chiêu thôi đấy ba bốn thì là cái sợi đôi con ha đôi con việc làm cho là đôi con thực hiện được đó
ta mong hàng chơi chẳng ngon chẳng nói trai gì quá cái đâu cái đâu trai gì quá hàng cái đâu thôi nấu hàng nấu các bạn ấy nấu ngon lên chùm đẹp anh với các bạn này các bạn chui ông ta tám con hàng chơi các bạn trai hàng cái đâu chui không các bạn và đây các bạn các bạn trai rồi bao lâu người ta không và các bạn trai rất là hãy các bạn rất là dan kita nak TV, oh dalam TV dibuat kita tak. Dan kita macam tu betul betul. Apa yang đây là nhà lẻ cuối cùng cả nhà ơi. Sắp được ra các án của đoàn vườn tiền và ông hai sang tập đấy vuông đâu có bông đó có buổi vuông đâu bông vuông chậm bây giờ ông Sato ông đặt ra là tua berapa lọc lao vài con tên lọc đề ương đây chỉ nên là con nó mới ra được ra cái mình tay làm năng hết là bao quê mình hai một quê đặt quê đâu ra từ khâu xong để con trăm bạc xa ở gia cao tại mẹ bay khai nó qua bạc con cả môn đi xong ông Sato hai bạc cha mình chưa xong bắt tập con nang hai bạc con nang sang bạc con nang liên con bạc con chưa bạc thiên con bạc thoi chưa nhiên con bạc sang chưa sạ tay nên là hay mà thôi là nên chưa thắp ở đây tầm ai ngay được tiếng luôn lông nè kia ta bà ban đây lột chuột nó thân thiên mới chỉ nó mà pin con ta mà hai một sao nó bị thi ban nó cả thân là tiền đi con này lông nè kia ta con chuyện na mơ rồi một quê bạc kê giao ra để khô xong để quăng trăm bạc xa ra cao tay nè đâu qua bạc sạch còn đi hai được sao hai được không ao lông nè kia ta cho chuyện nào nè sao mà nghe tập kia chẳng ra con ra bên tập to mà con ra bên ra bên ra cô quê ra bên ra đây là cô con ăn đi
กับลายลาบนเอาตีนามาสอบตัวใครว่าอันตัวรู้สักตัวเองตีหรือไอ้มุกตาโตหรือไอ้ชาติไทยบอกว่าความตาเป็นและตาตกตีไปแม่ทำเป็นไปแม่ตกที่ป่วยแม่ตกประมาณประมาณลายลามาลาตีบัวแม่ไก่มาบ้วนกำลังบ้วนมันกันก้าวไว้นะโดยจะกำลังรับแรงแรงยาเราจะตั้งกันเอาไปวันนี้ขับไปทำไมตั้งเป็นยูทูบอะไรเลยตั้งสมาธิเราจะมาทำไมก็มาฟ้าแบบนั้นไปเที่ยวมาหาคนในโลกถูกตาถูกเอากระทัดใจกระทัดใจเอากระทัดเอาไปดูเรื่องช่วยก็เอากระทัดใจเอากระทัดเอาไปช่วยPasal along kita kajian merupakan apa yang kita along kita kajian sedia kelado prawe semua pasal dari kawan kita yang juga berproses baik dari pasal panjurnya kerana dia kepada terus kita dia roy baik tanpa proplay pasal baik itu proplay panjur Iya jangan berapa buat persatu yang tabul berkira-kira kurang jadi sekarang. Langsung grup kira waktu kepulau kira ta sabraទាំងឡាយដែលបានអញ្ជើញអង្គកឋានទានព្រមទាំងអង្គការកឋានត្រៃចូលរួមមកបំពេញដល់ការកុសលអនុមោទនាកឋានទានក្នុងឱកាសពេលនេះដូច្នេះវត្តមានក្នុងឱកាសពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់លោកយាយតាបានជម្រាបទី1មានការជួបជុំអង្គកឋានទានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីความก่อนเจ้าปัญญาโมตาสัพพะเวโตอะระหะโตสัมมาสั
สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตรงเรียบตรงเจอทางทำน้ำเอาสมัยดำเตียนกับเทียนดำคนกับท่านละเตียนลายมาผังมุกจิงมาผังมุกอ่างมุกไกลนะโทษเรียบเรียบที่ตัวแจ๊กปูนกับท่านนั่นทำใบลูกบาดเรียนทำใบลูกChọn cũng mong mỏi đấy rồi. Chọn cũng mong sao? Cũng ăn cái canh luôn cô. Bay mang đi chai cô. Sao bạn? Thơ mơ bằng thanh mà. สำราญเป็นห้องเบอร์เคยทางกับบัตรเตือนอยู่ในโลกอยู่ในบางตะวันทางแก่ทางไหนมีทางเดินตามปลอดภัยสำหรับนาต้นที่อนุสาวรีย์แต่ถ้าตัดเรื่องประเทศราชาสถานเตือนจากตั้งอินนาที่ตอนรางรอยพยานที่จะได้บางมาลิกทางไทยกับสังกัดแทนของท่านคณะกรรมการจะประสานที่จะได้ที่ต้องการโดยออกกับกระบวนการต้นที่อนุสาวรีย์สำราญเพื่อเกิดขึ้นถึงยังจะจัดงานการตัวกับนักเตะกับนายโยนมาประเทศการเป็นผู้ชมจังเป็นจะจัดการว่าเป็นการทำการเรื่องอะไรบ้างที่เป็นที่น่ารักเลยเป็นการเป็นเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องว่าเป็นตัวเรื่องว่าการจัดการเป็นเรื่องที่เป็นขยะเป็นขยะที่ไหนให้กับตอนที่ทำร้อยยกเว้นยกเว้นได้นะเว้นเอาที่ไหนก็ถูกว่าเราดีเราเป็นกระบอกก็จะเป็นตอนที่จะเป็นตัวนั้นมันจะเป็นแอปเป็นเดี๋ยวจะทำโอเคครับมันจะคือตัวเราอันเดียว
เ
តាមរូបដែលបានចំណាយពេលវេលាមកជួយបំពេញកិច្ចការក៏នៅក្រៅអំពីនាវត្តរបស់ទីយ៉ាងសម្រាប់ទីគ្រាទីបំផុតទីបំផុតដែលចាំចាំតែគុណប្រកក្នុងហើយចូលចិត្តអោប្រកក្នុងដោយជួបរដ្ឋាភិបាលទូលលោកអរតាសាទុកាមទីអ្នកនេះដែលគុណណាស់ចូលឆ្លើយទៅគុណដែលគុណใจก็มันย่อลกซาโมเลสาญาณนอนเทวะเตนอยวันทางวิจโยหอยเจียเจียมยังกะเลอปาราจิตปะลังเกไสเสปัตวิปากะเรอภิเสเกสัมปปะเตียนังนากะปะตะปะโมเตสนาคาตังสะเมงกะเลสัพพิยตังสะติตาสกนาสมหะตาจะสยะตัมพรหมจารีกายกรรมังเวียจากรรมังปะเตคินามโนกรรมังปะไลทิเตปะเตคินานิกาทวานัลกันตันเตปะเตคิเนปะทามีนเบียเวนะสาปะสังเกนเบียเวนะปันตรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตันนังรัตนานังนเบียเวนะจตระไสตสหสะธรรมกันเกียนเบียเวนะปินาคาตยานเบียเวนะจนะสาวกานเบียเวนะสาเปเตโรเกสาเปเตพยาสาเปเตอันตรายาสาเปเตอปาตเวียสาเปเตตมิมาตาสาเปเตอวะเมงกะเลวิเนียสันโตอายุวันตะกาธนวันตะกาสิริวันตะกายสวันตะกาปลวันตะกาวันวันตะกาสขวันตะกาหัตสะปะเดียโตกะโรกะมะเยเวเรียโสกาสันตะจปะตะเวียเนกาอันตรายาปิวิเนียสันตะจเตจะสาจิยสาติตานังเดเปียสาติเปียเปียโสแกมกะลาเสรายาจิตวันนาจะพอแกงวาเตจะยสวาสตวาสาจะโยญาจีวาสันติเปวันโตเตตมาตสาตมาเตตาตะลังเอตัสมารัตนาตยัสมาสังฆสัตนเจตสอยสอนถอยเลยจันเดเจตานังปรัตนตรัยโนปานิโจเจียปาสัมไรโจเจียปาสัมไรโจเจียปาสัมไรสุขตาอันตสาสัมเปญญะปะปัญญะทั้งหลายแต่งบรอกแต่สตรีโนโจบันโนประโยชน์บันโนสตรีสงโจจำรักโนพระพุทธศาสนาโยกมายเมียรอกอ้อยบันโนสตรีสงพร้อมแต่งเยือนแต่งลายโกรธเลี้ยว พระพุทธศาสนาក្នុងការគោរពទង់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះជាបានទូលគោរពជើញយើងតាគ្រប់ខ្លួនឡើងទាំងអស់បាទគ្រប់ខ្លួនឡើងទាំងអស់គ្នាយើងតាขอมา เ
មួយបសាយជ័យពីព្រះកាយត្រង់រំរឹងរឹងទេរងប្រសាបជួយឆ្វានកាយថាឆាយឡទាំងប្រាំមួយបស្រឡោសូភាកំណើតនេះព្រះរាស្មៃក៏ដោយបារមីនេះព្រះភគវេវទេណតមានរយរាកាយដែននៅជាតិព្រះពោធិសានរាស្មៃមកខៀវនោះ